Hello, rental vlog mi zo thir tu ten vain che ve ule voin chu Bolero Neo review garon nei do na video hi du thu sam lo mấy thẻ căn voi khát tiền tu ra ni wangin amaro chu mi lo en tlon sak turin kan ni ngen le ni Bolero Neo ania voin kan bi chen tur hi ten la hi headlight ni a ten la hi DRL ni a chuan ta hian halogen ani ta chuan hi signal light ani ta hi cornering lamp ani ta hi tangkai ani ta kongkola khan a headlight hemi a light bak a khan hemi light hi kongkola zana khan aron eng don ta a chuan mai chu a grill khan ni mai ta a silverin a chrome in ron om ta chuan ta hen Mahindra logo kha om bok ta a chuan heta hian tena hian fog light kha om ta fog light khan tampang zong hian kai a light kha pe thau ma se cornering lamp hian hi hian cornering lamp khan ron pui don ta ni chu wang chuan kha atizia mm kha mi kha cornering lamp om hi cornering lamp hi top class wa che om ta chuan asira hian fender hian hei tian signal light na om bok ta a chuan ake hian alloy wheel hi top class a che om ta a top class a lo chuan om lo ta a chuan ke eng lo number hi 21575 R15 amang ta a tunami hi jeke tire ani an man hi chuan teng lai a plastic ranom hi tangkai khop mai kong kwal kong chia vela kong chi kong kwal kate kong chia angen yang kong chia tai pal po khan ak hemi arong a tai lo khan hemi hi tai ma sa ton ta kha tangkai na ani ta a chuan amoi tok teu khop mai chuan asira hian a footboard om bok ta a hi footboard ani a chuan a footboard kan hong chen nga footboard tangkai na chu klemak kum upalam zok tetan tian hete han kar mai ni lo khan heti han inra nan khan atha bok ta ni chuan atuk ver kong khari zau tha khop mai kong khar zau tha hi poi mo a kong khara zau tha chuan rui lo poi ol de hlek klem chuan tena hian silver inaron tiala hi plastic pa ngai ani ta a chuan ta hian tuidana liter khat bur le ponchia dana khani le mai ta a chuan apo hian tiang thau kha ni nung tukver anung da thalang po hi azau thakop mai chuan anuam chuan tena hian hei up le down namo anung da thalang up le down na kha om bok ta chuan silver in ta hian ron tial bok ta hi tengai po hi plastic thau kha ni ta a hat plastic mo chuan ta hian chailok no pang ina anlo akong kharan lo hon pal thut ta aven na kha ni a hi tangkai bok ani chuan anung si ta kan lu tanga anung si thi ama si thi lemin nung de hle kan da a anung si po hi tenai hi kar all hi azau tha tuna ke hi fit nga le inchinga chau kan ya maro chu azia viawa fit nga le inchinga inchiru inchisari inchiria tan pon tenai a chuan a boina tur om don lo wa chuan heting lai a chung headroom mo headroom po hi azau tha khop mai khap khat don la ni ta headroom po hi lo om hi azau takani chuan ta hian grab handle anti ta avon na kong chia te tikhan invon pa na tur khan om ta a pui tha khop mai a pui tha ani khup mai chuan Bolero Neo hi motor tha tak ani a sarkar office tianga te pohin an mang na sa tiang hi chuan hi nuam boka baka Bolero Neo chuan nom na chu aso hin adam asudel del mai Bolero pa ngai tenen chuan in thlau takani abaka a spring hi coil spring amanga wang hian chuan hi atinuam le zwal ani chuan tuna asabom bom lampang azau zong te kan lo envele ang ti hian anung lampang hi kan lo bi chiang le nga anung a spare hi 21575
arun 5 thau khan ya crisper hi ai nang vekta chuan ta hian Mahindra logo a om le bok ta bolero tin ziak ta chuan a cover hi x ang deuh hlek in ron oma hian tlem chuan ti moi ve deuh ama apanga yang top om ang ai khan chuan ta hian wiper om ta a chuan ta hian atui apu na kamo chuan ta hian backlight om bok ta chuan hi spoiler khan ni ta a chuan ta hian Mahindra a kati bolero nio mo batch kha oma chuan ta po hian N10 om ta a model khami hming kha ni ta a chuan hnung light hi halogen tho ni ta a hian light pakhat oma chuan tail lamp te lai hi signal light ni a chuan te lai hi a back gear a mi back gear a anda a light ron lang kha ni ta a chuan nai hian reflector ombok ta hi anung kat ani le a ngemod nung lampang to zonga namo ani bokta chuan ta hian tena hian sensor om ta sensor pahni oma chuan ta hian light ombok ta halogen tho ni ta a number plate chun eng tu tur khamo chuan ta hian reflector om le bok ta chuan anung hi hongchin chuan before garania hi anung hi hong ta ilang chuan anung hi abu space hi anung chuang tan lon chau na tur khan ta ma se hemi motora hi chuan anung savombo masit kha kan thon de ya chan chu tangkai view lo mihring chuan na tur chi kha ni vak lo chuan ha tha ka long rana pe chuan chi ni lo chuan na nuam lo lutuk anung boot space hi zathum somriat liter ni ta a zau zong hi chuan ta hian engemaw anung chuang te om takin ti thua grab handle khan da ronda vele rumsim boka chuan heta hian anung a hian light ta om le boka khan lo eng ve teng teng thai ta ni chuan anung chuang tan tho hian ta hian anung da thalang hi a hon thai ta ma se azau lo khop mai anung da thalang hon na hi tian tem te hi ko ni ve mai ta nge nang borak ron lu nan mo kha te kha ni deuh mai anung da thalang hon na hi chu ti hian ama lampang kan lut chho do nanga tunai po hi anung asir le khai angreng ta rong ni da rong kal ta tuna hian a ukle silver rong in rong kala asir mi ang thau khan chuan tela hian tui dana bom le ponchia dana vel kha om ngal bok ta chuan asi thi ati san thaya chuan hi ati san nan asi ti san na ni ta chuan hi chu ang hen chan adjust ta kha ni ta chuan he tunai hian hi side glass adjust na ni ta left le right tia ange ada thalang big chau kha ni ta ada thalang pum hi che thei lawa abor to pangka chuan hi a light adjust na ni ta chuan hi eco mode petrol diesel save de wat lan du tan khan hemi hi on mai tur ani on khan hemi on hian diesel helo takina tan thei ti na ni chu chuan hi chu anung defogger kha ni ta chuan hi switch on le automatic on off button khan ni chu traffic jam vela khan in tan khan clutch rap lewina brake rap in rawang wang khan amain ron thi mai ta chuan clutch ra tlum khan amain aron eng le aron nung vele mai ta ni chuan ta hian kan lo thulu tanga kan lo thulu ta ro tle min kan ti hong deuh le ka ngai ta hian steering a hian volume control na om ta hei volume up le down mo om ta chuan phone call lak theina kha om bok ta a reject na nen mo chuan ta tama hian cruise control ni ta chuan steering hi telescopic ang chi kha ani lo ta ma se tilt control tilt an teng che ho kha ta hei ati chau le ati niam kha thei ta ma se apo fan ang chi apo fan te mayang apo do deuh thei ang chi kha chu ani lo ta chuan ta hen lu lokila ma fe thung lo ben chiang nga jamai chu takometer an ta chu ta bang speedometer ta chuan le TV akati
Nio bolero nio thatle na chu khu elo ata air pressure te khuin hoi mo te air pressure hi ti khwana lang vek thei tat ti khan ke em mani ta ke te air pressure avamak hi trip panita chuan trip zo khan chip pania chip a chuan DTE 341 ti hi tuna diesel omza ta tang hian kilometer zathum somli pakhat ala tlan pui thei dina ni chu tlangram hisab khachu ni lo mai theya tlem chuan hei chu atam hret mai thei pha hisab ang khan ron hisab to don ta khachu ani lo deuh mai thei ate temperature po hi ta hian lang vek ta masa ma lampang hi 22 ani ta chuan hnung lampang a po hian hei 28 30 ti angin om hi mo hi atha ma chan chu tayar le lampang alo the view khan alignment te dik du lawa tayar in ei hlei duwa khatianga khan atangkai ni heta tang hian ti hian lo thep do pon amu mai theya kha atangkai na ani chuan hei darzat ta hian a om boka chuan không phải in khát hết lâu tiếp tục ha lang vek thầy bốc ta nè hết làm bằng vậy làm bằng hí hết anh cả khát hết lâu hi ta hiền ta trong hiền là signal là pe ha ta nè cho nên infotainment system kan lu tanga infotainment system hay hemi touch screen na ni an khoi vel chin na ni thì khan touch screen ani 7 inch ani chuan hi ting lai hi amoi maya piano finish anti ting lai atle de uzarang hi mo piano finish anti amoi kop mai yan motor po ati chaya a 5 pon antle de usati chu ngon big ani chuan hi ting lai hi chu S7 khani mai ta chuan ta hian radio mo phone te equalizer ti te omta ta po phone call pick up na ti vel te ni chuan ting lai hi volume up le down na khani chuan ting lai hi AC button ani chu ai anhoi ti na tur te anhoi chem ti na ti te ke lampang ti te mai zona ti te khanga select thei ni chu mo chuan hei hi asat zong akati up chem chak zong khani ta chem na dewan du chuan yan asa in kan danga asa nga kan danga chem na bak laun du chuan yan anhiam te po hian da thei ta chuan eco mode kha om vele zel ta ni chu themi abi ga hian mo kha athat na ani chan chu long drive ate kan kal du ni chuan eco mode da khan a hek lo deuh ta chuan apia ber hi asale avot khani mai ta chuan hi a gear nia 5 speed ania a gear hi 5 speed manual ani ta chuan ta hian thil da na ani anting lai hi ting da adjust na ti mang ni lo mi da thalang up le down na kha ani ta chuan ta po hian storage box tlem te umbok pathum oma chuan hei chu handbrake ani ta hian tlem ron ti chrome ve hei po hian ati zia ve thomai ati nal ve shim chuan ta po hian storage box thil tlem hatlem zo han da na kha om ve le bok ta chuan ami top class b kha hian ka hre so lo chuan ka hre sol mai thei boka ma se ka hre so lo chuan englo hei armrest si omta armrest hian akhalati hakdam a chuan po ti noma mi hi phuar ve dewa hei ti hian gear englo thlang don pon ti hian armrest kan vuan ta chuan armrest vuan chu armrest akut khat chung hian ti hian gear hi thlak mai theya ati ol sam bok ani chuan ati nuam bok ta ni chuanin ta hian glove box omta glove box hi ti khan document vel da na ni ta lai hi dashboard hi rong ni in arong kala adum le uk achi mangani hi mo adum le uk asit po adum le uk vek ai ta chon ta hian hei thil han da na atar mi da na te jio te pon ni chu chuan hei lipstick te pon yang ka tiang da na vel kha ni ta thil chi sang ta khang da thei bok ta
chuan hi windshield ania darthlalang zau hi khalatin nuam hi hian mo chuan tilai hian achung hi light ani ta a kha som kha a light ani ta a chuan tilai chu phone call lo channa englo voice lu na kha ni ta mo khang khau kha a light tami hi a light thau kha ni ta a chuan ta hian mi ron sat khan hi tia ti thlak mai tur khan ta a chuan ta hian darthlalang online enthaya mai mo mem ti te le nap kilo mem ti te mo tiếng en na khang ta a chuan driver side ta hi chuan ve lem lo wa ti hian mol ve tok ani deuh mai hei ti hian anung lampang ve le thung ani ta a bolero tane an lo na chu hei ta hian anung asai a glass up na le down na hi ti hian anung lama hen a oma chuan sota alai center console atang son up na le down na kha le boka hei he ta hian up na le down na kha oma chuan heta hian passenger ina an ti thla kan ti chho du khan ta hian a hal bok ta a chuan hi anuam khop mai azang te ka ti a chuan hi nuam kong chia po an tlan deu bor ma se a so ana lawa thing vak bolero te angin a thing vak kha om lo ta a dam em a su del mai a chuan ti nu em ani SUV hemi big anga chuan minol pui ti mayang nol pui na kan nei phak chin ti hawa chuan bolero neo luki chu om kher lawang tu na ri chuan nuam box si a chuan mo a top nan a diesel hi tlem a engine hi tlem a jong kan lo sui lenga engine hi 1.5 liter ani ta M6 engine ta a chuan cc hi 1493 cc ni a 100 bhp ani a chuan a torque hi 260 nm ani a chuan transmission a hian 5 speed ani bok ta a chuan fuel type a hian fuel man kha chu diesel en ta a chuan a tanki a hian liter som nga aleng ti na ni chu ti hian he ta hian bolero optional mo N10 optional how big sia san thei na chu somi so ting lai a differential a bok lian puiso somi bula so ding lam panga son a drain na ta om ta ni so sira om ta chu R le N10 R le N10 optional danglam nan ta N10 R chu a hnoya angili nom thata chuan N10 optional chu a sira so na om so nakin zela po bolero neo second hand te po in la leido nga chumi ya chuan in lo sedon nia lo set kar tur ta kha in bum nom ve thei ni a chunga chuan N10 R le N10 optional kha a sia san thei nan kanan zaptel la ni ti hian kanang khal china tuna hian kilometer sing sari le sangthum bel tlan to a chen pa motor ani a chu sing sari le sangthum a po hian less smooth takani along tram do ti kha sia sa ni a kilometer sing sari tlan chuan akum fair chu ni ve do nga private ani a phei chuan a thadol tu kan top mai ni tun hemi aman bor chawang vela chuan aman hi noi so pathum bor ve tro kha noi so pathum tiang bor chaw vel kha ni ta a chuan model hi model ole a model hawa khan N4 oma N8 oma N10 R oma chuan N10 optional kha omboka du tu sam chuan atok klasi la thai ulang a thabera chan chu mi tam tak ke chuan a phiat du kha ti khi atam khop maya mara chu N10 optional how big a hi chuan a phiat du lem chong lawani chan chu differential lock kha asanin om ve wang khan kong a phiat thei na tur ti khan differential lock khan na ron thok mai ta khata khan a phiat du san lawani mi na phiat du an ti ang kha chu ani lem lawani ti kha kan zeptel bok nei se chuan bolero neo hi arin tlak na chan chu Gujarat ate po khang han chete in zukalani motor hian mo ang zo up down thak kha nia khang ate po boina nei mi alawin ti khan tlong takin an zutlan thaya khang atang rengot po khan arin tlak to kani ti kha kanan zep dal le ni se kan
ทิ้งกลางลำเจ้าข้าลำปังจังในดูเตปในดูเตปอมไทยอันนี้จุงตานปอจวนชุดมาลุตุกจงแล้ววันนี้ground clearance 180นิ่งกันเหรอชุดมาลุตุกบิ๊กเรามารอจูบอลรอปังไงจะเนี่ยจวนขายขินไทยเราเดี๋ยวเล็กไม่ไทยบอลรอปังไงเตจูเตมินสังเทตาบักน้อยชุดตัวเตอมเหล่าตามาอาคันเต็มจวนกงเชียลุตุกอันตรานนั่นจวนงำเราไม่ไทยมารอจูกงเชียปังไงอาศัยอังจงอาศัยอังเขาวิจูอาการเวทไทยเฟกันนี่กงเชียเตียคันกงเชียลุตุกตานนักจวนเองมอเตอร์ปองฮีอาศัยจงเหล่าตาดีข้ากันนั่นสวยเตลเลไทยนี่เสจวนกันสวยเบลเลดูจูอาคาลินัวแม่มาสมูทครบไหมจวนกงเชียเฮียนนวมเลจวลมอตีไม่ตูที่เนี่ยกงเชียพอเฮียนสุดเด็ดละทิ้งเงินข้าวเวลาวันนี้ชั่วโมงจวนอาคาลิตินัวมาจวนสิที่โพซิชันให้ดิกบอกจวนให้เรสเฮียนคาลตินัวเลจวลละจวนสิที่อันติ้งยังสวยยังกังเห็ดทับไหมนี่สวยเทียมแล้วเลยอุลาเชื่อระวังตุนไล่มอเตอร์ช็อคอัง SUV อย่างจวนบอลโรนิโอลุกตูร์ที่จูอมแค่ระวังที่สงขานิพพเสเราซื้อตัวเตอินสบายอินของชาจอยตุยเวทกูเลย